Nyuma y'ubugira kabiri abakaridinali batari bahuriza ku muntu ugomba gusimbura Papa Francisco uheruka kwitaba Imana, saa 12:08 bahurije ku mwanzuro batora Robert Prevost wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu munsi tukaba tugiye kumenya muri amwe mu mateka y'uyu mugabo wasimbuye Papa Francisco. Ubundi amazina yiswe n'ababyeyi ni Robert Francis Prevost. Yavukiye i Chicago kuwa 14 Nzeri 1955. Ni umunyamerika wahawe inshingano nyinshi mu itorero Gatolika. Akaba atorewe kuba Papa wa mbere ukomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri uyu wa 8 Gicurasi 2025. Akaba yafashe izina rya Papa Leo wa 14. Robert Prevost yavukiye mu muryango ufite inkomoko ya Kinyafurika, Ubufaransa n'Ubutaliyani. Yakuriye mu gace ka Dayton hafi ya Chicago. Yakuriye mu muryango w'abakristo b'inyangamugayo. Yize muri Villanova University, aho yahakuye impamyabumenyi mu mibare mu 1977. Nyuma yinjira mu muryango wa Francisco. Yaherewe ubusasaridoti Roma mu 1982. Nyuma yo kurangiza amasomo ya teolojiya n'amategeko y'itorero, mu 1985 Prevost yoherejwe muri Peru nk'umumisiyoneri, aho yahakoreye mu bice bitandukanye birimo Churcunas na Trujillo. Yabaye umuyobozi w'ishuri ry'abaseminari, umwarimu w'amategeko y'itorero, umuyobozi w'amaseminari n'umushumba w'itorero. Yabaye kandi umuyobozi w'akarere k'Abafrancisco muri Amerika y'Amajyaruguru. Muri 2014 Papa Francisco yamugize umuyobozi w'agateganyo wa Diocese ya Chiclayo muri Peru. Nyuma amugira umushumba wayo muri 2015. Yabaye kandi visi perezida w'inama y'abepiskopi ba Peru kuva muri 2018 kugeza muri 2023, aho yagize uruhare mu gukemura ibibazo bya politiki byari muri icyo gihugu. Muri 2020 yagizwe umuyobozi w'agateganyo wa Diocese ya Callao. Muri 2023 yaterewe kuba umuyobozi wa Dicasteri ishinzwe abepiskopi. Nyuma y'urupfu rwa Papa Francisco kuwa 21 Mata 2025, Prevost yatorewe kuba Papa ku itariki 8 Gicurasi 2025. Afata izina rya Papa Leo wa 14. Niwe munyamerika wa mbere uhawe ubutumwa mu mateka y'itorero Gatolika. Yafashwe nk'umukandida uhuje n'icyerekezo cya Papa Francisco, cyane cyane mu bijyanye no kwita ku bakene, abimukira n'ibidukikije. Prevost azwiho kuba umunyabwenge wicisha bugufi kandi wumva abandi. Yagize uruhare mu gushyira amabwiriza yo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina muri Peru, ndetse anashyigikira impinduka mu miyoborere y'itorero. Ni umuntu wubashywe mu itorero Gatolika, akaba afite ubunararibonye bwimbitse mu miyoborere yaryo. Ayo akaba ari amwe mu mateka y'ubumenyi ya Prevost wasimbuye Papa Francisco. Tuganye ku musozo w'iki cyegeranyo. Njye wakigutegurira nitwa Jean Paul. Wibuke gukanda subscribe, ukande like, tujye tubana buri munsi. Kandi nimba ukunda n'umupapa wasimbuye Papa Francisco, uze gusiga udutima muri comment.